ده ایلونا 1930 دا اپی عثمان صبری فیراره و یه درباسی بن خطیبه شبکه قیر و قطران چافان نابینه رید که باران هورک دباره بای سار راه مرو دکشینه ریاخو شاشت که 11 ساعتان رید چه دماته درد خکو ری شاش کریه او جی حسبا ویجی وستیانه جه حسبا خو پیاد به حیا که سبه گور به یه بهن بده هفسار حسبه وقت دوغه به پی خو گرید ده حقی با حسبه داتینه نیوی که ده بن خوه و نیوی دینجی داویجه سرسینگی خوه به رونشتگانی جی به جی دکوه خوی دما شیار دبه سبه روم بیه گفدهوی قولانج بیه نه تنیوی یه حسباویشی ده دردخه که لحره ما گیسیانه قرقول دخویه جیه کی نه اولیه لی جبور ریکتنی نه طاقت وی نجی یه حسباویه گندیک وی دبینه و بر به وی واته دما کتی درد خک خریبه دعواتی مالید که اپی عثمان صبری خو ناده بر نخوازه هره لی جامیر دبیجه از دبینم تو جی حسبا تی جی گلک وستیانه فتی نه که هم روین بختن کرم که وره مالی عفده خواهده باری که بیهنا خوده بلا حسبا تی جی تیر کن به ایواری را تو سر که دما اوقاس بیداد که اپی عثمان صبری جی باورد که او تی مالاوی میوانی مالخی مالی به حیا خارن چه ببه جبو بهنا خو وده اپی عثمان درباسی او دکید که اپی عثمان صبری تفنگا خود خه همه زاخوه و حیا پشتا نیورو جی به جی رادسی مالخی مالی دما کوی جبو خارن حشیار دکه اپی عثمان صبری دبینه دمالی دا قاسی 10-15 میوانین دن جیهنه مالخی مالی جوان یکی وک شیغین خو ده ناسین پشتی که سفره را دکن جوان یک تونگا اپی عثمان صبری جید خوازه ببختی قد نایحشی اپی عثمان صبری و تونگی دریجوی دیگه جاميري قبي من نت بيجه ام تفنجي نادنته وتشتين سر خوشي وراكي ابي عثمان صبري معتل دمينه تبيجه هوني چود مالا خدا من بشيلنن لازم ميواني ومه اف چه ببختيه والحاصل كلام خدا ويجنه سر ابي عثمان صبري دبانچه فیشنگ و پرین سر ویجی به زوره جدستینه پلنگازی من یه لحنبر 12 کسان چه بکه؟ جبلی گوتنی تو تشتک شتستیوی نای هری داوید بجه شرمه که هون من لمالا خدا دشیلنن چکه من بدن دستی من از جناف گونان در کهوم ورم پیشیا من اگر هون کاربن جمن بستینن بلا جوه خاش حلال بی
لێ فکرنا we bêbextiye. Di nava zar û zêçên xwe de mêvan şêlandin ne karê mirovên bi rûmetin. Jinên we yên ça qîma xwe bînin ku di cem we de razîn. Cihê mesele di qewme aşxaneke mezin e. Di navberê de perdeyek heye, jin jî ji pişt perdê ve hemû gotinan dibîhe. Hê ji Apê Osman Sebrî gotina xwe xelas nekiriye, ji aliyê jinan dengek tê. Malxiya malê tivingek ji dêsta û doxhevsera mihîna Apê Osman Sebrî dikişîne tê aliyê mêran. Dibêje, were birayê Kurd, ev ji te re hes bû tiving. Sar be, ez bimînim ku ev seyên han dikarin te bişêlînin. Ev ne camêran hîn bûne xelkê di malên xwe de dişêlînin. Dema Apê Osman Sebrî rikêf dike ku rabe ser xwe sê çar kes wî digirin. Şêx lawa dike, jinekê ra dibêje tiştekî wisa neke. Jinik bi hêrsana, şêx bi tirsana dilêrizin. Ji şêx ra dibêje min bawer nedikir ku hûn ev qas bêşeref bin. Wek gotina wî bihêlin bila çekên xwe hilgire û ji nava konan derkeve. Gava we karibû jê bistînin, hîngî ez ê bêjim hûn mêrin û camêrin. Şêx ji jinekê ra dibêje em ê ji sev xatirê te mihînê jê nestênin. Em ê hinek xerc bidinê, lê em ê çekan nedinê. Em ku çekan bidinê, yê koka me biqelîne. Derdixe sê zêr û çend mecidiyan bi tevî hespa wî didinê. Apê Osman Sebrî ji wir vediqete. Apê Osman Sebrî ji tu kesî ra tola xwe nahêle, lê ji bo xatirê wê jinekê ji wan venagere.